Mana ya? Yang lawannya ngopi. Saung gitu ya. Yang tadi kan. Keung. Saung banyak. Coba ini semetik nak lu. Aduh. Ngaras di bayung sih mah. Ih, enggak mau sare. Dan pernah pemerna sholat kek mimpina. Panggil malaikat Israil kek. Mimpina bokep anjir. Woi, bleh, tuturan aing ngopi. Dah nih. Bleh. Ngopi. Keturunan. Ganggu aing bae deh mata. Ayo ge. Budak eueuh ya kasal aing. Lalu geus minta geus lembut tak. Kan digawe kitu dia. Heeh. Rokok dia. Rokok di sini rokok. Woi. As dia tah karena kopi aing dia. Udah diinum dia. Udah nih. Aing balik heula nyokot duit. Beli rokok ya. Aduh, nya pantesan bae dunia teu maju tuh jelema kos kieu di. Amre. Blek. Teu udang kamre. Dia kalau bahasa naon dia wolep-wolepnya dia tamre. Ih. Kopi saya. Tamre, yo kopi dia. Menteng metoh, kopi coklat biasa. Mana amat sih kopi? Biarkan lah kopi. Ayo ditulun doh. Godong aya tugas ulan. Astagfirullahaladzim. Aing nitip. Pengjagakeun nih kopi aing, nyokot duit doang. Sat. Bang, udah sok lalat. Mangnya dia teu lalat. Hei. Udah. Aduh, dia ya kopi aing main dia teh di kolong. Agak enggak tak. Tinggal ke batu dia kueng goblok. Tanya aing minta. Dia, tanya dia. Iya, main datang dia saret dia. Ulah sok ngaku saraya minta dah mah. Aduh saya nu ngambilin kopian goblok. Tanya ho Iya. Ay, kudunin kopi deui be. Gitu, goblok dia. Goblok si tambe adana gawekeun aing. Hih. Yang kedunyan deui be kopi. Hei. Ini dia udah edan meureun. Hei. Tah, kopi aing. Sakali deui dia ieu. Awas dia diinum dibiakeun. Sablok dia kuai. Aing beli rokok heula keudeuh. Aing ieu parah teh aing tadi. Awas dia. Capek aing. Ya, nah bae molo-molo dibiakeun as dia kuai. Edan. Bener dia satu bal aing baik di Alfa, sare di aku nyeduh kopi. Tamle. Minta kopi Omet. Itu ya saya dan kori mah rada pahit deh kopi na. Hewan meureun. Berakeun koeng. Alhamdulillah menang rokok. Kopi standby.
Rokok bebenang. Hirup. Harus menikmatin. Jangan mati nih. Terus masak kibe. Mondok aing balik kelan. Dan kurang gula gitu bejakeun kopina. Ditinggalkan beli rokok doang, tadi ditinggalkan nyokot duit, dibiarkan di baik kopi aing. Sat, udang dia pura-pura ingin dia, sablok dia ku aing. Tengah nang tadi. Iya nanti dia maksudnya dia. Itu tadi. Nges Kopi tadi. aing. Tengah aing. Enggak dia iya. Udah kanggo. Kurang Tuh iya salah kagak isa dia nginum kopi selain dia pura-pura sehari dia nyonya dia. Goblok dia ku aing. Kasih pelajaran. Hancur dia ku aing. Banjur dia ku aing. Jangan tak. Iya bongan saya, pagawean dia ya. Deku kumagen. Iya anu ngebekeun kopi aing. Banjur dia ku aing. Tengah otak aing tetes sare doang tak. Surah sare dia bulon. Cius tak mata. Dia ngagawekeun aing, capek aing. Nyin kopi bolak-balik umah imah. Iya, Kemana tak aing pilih sare doang. surah sare. Iya rokok aing dulu sampai ka. Goblok dia. Bal kayak kieu be. Minta ganti, wait deh. Dia mah aing sare tadi di Banjur. Mata duit aing nih. Cabuk mah, duit can. Iya. Aing dulu deui aing yo, kopi na beak. Yuk. Iya. Aja mata. Dan dia maraton di Pasir Bedil keberat amat di dia. Anjing kayak sama tuh ge. Ada nyebu kalau abang dia. Maraton anjing sehat aing. Aing ke sare dong di Banjur sekanta. What? Non sakli di. Di Banjur gara kopi cina aduh. Di Banjur. Kok kamu bisa gitu sih di Banjur? Eta kopi aing paling aing nginum cina aduh. Kopi. Lain gara-gara kopi dong bayawak pun banget dia mah. Aing tak awas set. Aing balik ya. Kamu kira Aing ini aduh. oh dia bising geringan dadak doang. Aduh. Orang kopi nu tadi duyuk poin, orang kopi si kanta. Dan anak batur disimbur sampai keberak gitu. Ini alhamdulillah ya Allah. Dan ngimu rokok. Rokok si kanta ya pastinya cek aing mah si yakin 2500%. Nyaese amat. Aing balik lah. Lumayan jeung di imah keur maharasem aing daripada ngadaran daun nu kampung pan. Rokok aing tadi ka mana ya? Kan di dieu. Tamleh bolon ieu. Pasti ya, rokok gak dibagi kumanehna. Nya kopi dibiarkeun 2 gelas. Rokokna diopat. Dan sebelah amat sih eta.